ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization Kaladawa nakibor penyat jang ke Meghalaya Board of School Education bahkan buno ya ke SSLC Examination Center nega jaka thok matrik ki kena hakasnong barato kasnong kabakhamlong pedeng nega benta ki school ki badan hakisnong ba marjan ki bahab hake elaka Shiliang Mentang. Haba keren sikilat patai kubor kinong elam jong kahito kila ong bakum bakalong menta kidon kumba santli ki secondary school hagatai katany but manlo usnem kumba shispa sanpo hado shispa hanyo pongut ki kena ki batho yaga examen matrik kumbingi latip ba hakani katany elaka Shiliang Mentang kidon hado santli ki secondary school ki balong full fledged secondary school te baros kata kini ki school baros santli ki hable appear ya matriculation exam shadow sinong bercamu kendang bat camu kayam te hadian bengili bishar benia dengan seng haged jing jurip jong gini jing wat benia jo gini ki seng jongina po elaka Shiliang Mentang ki snow day bandon sakawai ka create no ya ka way examination center ha sinong boto ha po Saint Peter te ki school ki badon hite po elaka Shiliang Mentang ki don ka Saint Peter secondary school barato ka Presbyterian Secondary School Barato, ka RMSA Secondary School Barato, ka RMSA Secondary School Maiteng, bat ka Presbyterian Secondary School Shiliang Mentang. Kini lagi santali school kibala regularize bat kila day hok hiban yo center. Namar boros kata ki hab yai kum balai po san lani 10 kilometer balai appear exam. Ti kum hegi ki por kiba don hini klam covid mo kisim syutong bah kena jungi ban lek appear exam tenteng kim don kali kejengai bajengai ti ki hab among no ki hab thom no ikasang ban pois tu kejakai yele exam tang haus nem jar phong le kendu kham taman tenteng ye kendu phang jing ek ngi cham ko ka kinta hagane por de betu I sekretari jong ka chai ojong I bidon ko ga chai te bro boy ka kam ko kom san mungi de ban yo kata hika caka SSLC exam kemudian cukup caka thok metrik mo tin sintang ekran ta jaga tang ko ban yo namar hal po yang elaka jongi itu school bidon sebelum jing kamtam kumba yetu I sekretari ba hagapor kum hagini por bidon covid jengai ban itu exam sedut semau goyo bat mau bundang jadi jam sistem jam mi pa bidon po be kasim tam nakaliam jong I gila insurance ba nakaliam campus kala don ke jemmun dan aslam di la insurance ba ya kata examination center nakaliam campus kala keloi ban ai but sekawai balong ba kam kala ban long ba ke kam ke pending nama ba ban create ke examination center la ni kata matriculation examination center dai bandon ka police outpost na benda security jong ki kamtam hake por exam ki kit ki jingkli na kawai jaka kawai jaka tikade ban secure tikin tuki ke jaka ban bo ki execute ki question paper de na kada I sar marbaniang I ongba I don kam stang katan te hake joko por ngi kerpat ya ka home department baka khnang bakan pen kloy no ban set up ban create sa police outpost post number to khnang baka ni kijing dawa jongi bat kijing angnot jong ki thain elaka Shiliang Mentang bat kijing angnot jong embos kan kinlong ki ba seiso bat kinlong ki ba job te kum ong no ngi ngeliang kini ki perlok ki perat kho jong ini po snong tai ke elaka ki la kloy ban ada kajaka bat ke yeng ya ke police department home department bahkan create temporary police outpost kat ba ka sarkar jala kampala ban thiet la ka jong kajaka khnang ba kan wara I ke jing toy kam tam I ki thain bat khna kam tam I khna pule mo